بیوگرافیا آرام آرارات. ئەزێ چ بکەم نەعەورەکم کو ببم باران و ڤی ئاگری لێ ڤەمرینم ناناوەڵە وەزێ نەبایەکی گوڕم کو vê ڕەشدوخانێ لێ بقەوتینم دبێژن ئاڵایەک غەنزیر هاتن بەردەریێ مالا باڤێ من ji بۆ دۆژەهێ خوینێ دڕژینن لێلێ vê سبهێ وەزێ لۆریکا بەرخا خوا جەمیلایێ لێ بلۆرینم دبەک و گازیا من ئالان بدا و قەسرا هەزاردەری ji بنیدا لێ هلوەشینم لێلێ بەرخێ ئەف چه هاڤینە بایێ بەرفێ لێ دوور تخینە وا مالینۆ ئەمێ بچن قونتارا چیایێ جوودی وا گاڤ بگاڤ هێلین هلتینە نەبەس بە ئەمێ گازیکن تەماما کوردستانێ لوارێ خۆ لێ بجوینن ئەزێش بۆ برینە جەمیلایە خوا پارچەیەک جەمەد لێ وەزێ بینم لێ وەزێ بینم ئەزێ چ بکەم ناورەکەم کو ببم باران و ڤی ئاگری لێ ڤەمرینم ناناوەلە وەزێ نەبایەکی گوڕم و vê ڕەشدوخانێ لێ بقەوتینم دبێژن ئاڵایەک غەنزیر هاتن بەردەریێ ماڵا باڤێمش بۆ دۆژەهێ خوینێ دژینم لێلێ vê سبهێ وەزێ لۆریکا بەرخا خوا جەمیلایێ لێ بنۆرینم دبەک و گازیا من ئاڵام بدە و قەسرا هەزاردەری ji بنیدا لێ هەڵوەشینم لێ هەڵوەشینم دبەک و گازیا من ئاڵام بدە و قەسرا هەزاردەری ji بنیدا لێ هەڵوەشینم هونەرمەندێ کورد مەم ئارارات حەڤدەهێ ئێلوونە ساڵا 1970 li gundê girkê şêxê yê girêdayî navçeya Dêrikê ya Mêrdîna Bakurê Kurdistanê hate ser rûyê dinyayê. مەم ئارارات زارۆکتیا خوا li wê deverê derbas kir û heta sala 1989 li gundê girkê şêxê jiya lê ji ber astengî û zehmetiyên aborî mem tevî malbata xwe sala 1989 koçberî Rojavayê welatê Tirkiyê bû. Sala 1991 ew dîsa bi malbata xwe re vegeriya gundê xwe mem û malbata xwe sala 1994 û vê carê ji ber sedemên siyasî neçarman di heman salê de dîsa koçberî Rojavayê Tirkiyê bibin. Di şert û mercên dijwar û giran ên koçberiyê de perwerdeya wî tenê di çarçoveya dibistana seretayî de ma mem li ser vê qonaxa jiyana xwe wiha dibêje. Sala 1981 li gundekî girêdayî Dêrika Çiyayê Mazî hatime dinê lêbelê ez li Qoserê mezin bûme di zaroktiyê de têkiliya min bi mûzîkê re hebû ez hezkiriyê mûzîkê bûm ez kurdekî hinekî bişansim lewma ez xewnên xwe hîn jî bi kurdî dibînim ez bi kurdî mezin bûme Xwedê giravî zanist dibêjin dema xewnên te bi kurdî bin ango tu bi kurdî difikirî tu bi kurdî hest dikî. Tu çelengî kulîlkê dünya helkê tül helkê tu çelengî kulîlkê dünya helkê tül helkê çelenge awrê
ساڵا 2007 مەم دیسە ڤەگەریە جیوارێ خوا و لە ناوچەیە قۆسەرێ قزلتەپێ یا مێردینێ بجه بوو. مەم دگەلک کار و ئیشاندا کار کرد وەک چاندنی، کارێ لێکردن و ئاواکردنا خانی و ئاواهیان و وەک کارکەرێ ڕۆژانەژی خەببتی ئەو نەها زەوجیە و کەچەکاوی هەیە. زارۆکتیە خۆڤە مەم ئارارات ji موزیکê hez kir bi hevkarî û piştevaniya hevalên xwe mem heta niha 3 albûmên stranan belav kirine. Di sala 2014 de albûma xwe ya yekem bi navê Quling Ewr û Baran belav kir û biriya wê derbasî jiyana xwe ya profesyonel duwarê mûzîkê de bû û pêngava yekem di vî warî de avêt. ساڵا 2016 jî mem ئارارات ئەلبوما xwe ya duyem bi navê Kurdîka weşand. Sala 2018 jî ئارارات ئەلبوما xwe ya sêyemîn bi navê Xewna bajarekî belav kir. Ta xewrînî bad cemdînî kolan sared go lelele 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 xewna vi bajara stêrka vemrî stixared go lelele le 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 ah khidiyare le 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 mem ئارارات dikare bêhesibandin wek yek ji sembolên nûjengerî û modernîzma Kurdî duwarê huner û strangotinê de nemaze di aliyê bikaranîna peyv û hevokan de eşkereye ku reh û kokên vê nûjeniya wî xwe kûr berdana qad û zeviya hunera Kurdî ya kevnar û resen û dengbêjiya kevin. لەومە ئەو ڕحی سەردەما خۆیە بهنا vê سەد ساڵê jêtê ji bilî zaravayê kurmancî mem bi zazakî jî stranan dibêje. Gelek kesên profesyonel û asayî jî stranên wî ji ber dikin û bilêv dikin. Hinek stranên wî li ser torên internetê heta 10 milyon caran jî hatine dîtin û guhdarî kirin. تنێ تەنها دەگۆ ئەزی سیپانم بەرف و دەنیا بەرفامش بەندە مایی ناتە حەنیا ئەورەکی چاوتە بم حێسە بم یارێ یارێ ئەورەکی چاوتە بم حێسە بم یارێ یارێ حێسە بم سۆزدارێ ئەورەکی چاوتە بم حێسە بم یارێ یارێ ئەورەکی چاوتە بم حێسە بم یارێ یارێ حێسە بم سۆزدارێ. هونەرمەند مەم ئارارات li Bakurê Kurdistanê û derveyî wê jî ji hogirê û hezkerên xwe re hinek caran konsertan li dar dixe û rastî pêşwaziyeka pir germ tê bi taybetî ji aliyê xwendekarên zanîngehan ve ku hemû stranên wî ji ber kirine û pê re dibêjin. Ew dilê wan dicoşîne û bi dengê xweyê kûr û xemgîn kêfxweşiyeka bi Kurdî di nava dil û ruhê wan de diçîne. gelek stranên mem ên xweş û xemgîn hene lê stranên wî yê herî navdar ev in zana û andok, dil di soja, quling, evîna duçiyan, bûka baranê,
گولیلک هاوارە کۆبانێ وەرە دەلال دلشکەستی گازن ڕێوی خاترخواستن لۆریکا جەمیلایێ هەیڤ ئەڤینا بەهارێ سترانە بێدەنگیێ پاییز بیرئانین ئۆیارێ خەونا باژارێکی زیز هێڤیا وارێکی زۆزان و بەرسڤا خۆرتۆ چ بوو چ نەبوو واشک نبوو کەڤنار بوو ji kevnarê mirê wêran bû wa xemên min pêre ar pêre har bû pênav bû bêzar û bêziman bû nas bû lê dîsa jî hewenda bû هەروەها مەم ئارارات هەنێک سترانên فۆلۆکلۆریên kevin jî dibêje û nûjen dike wek deyaryar kemberzêrê were dotmam wellah nastînim mem carna stranên şoreşgerî jî dibêje wek berxwedan xweş doze û stranên wî bi zimanê tirkî jî hene ناڤەرۆکە سترانên مەم ئارارات ئەڤینداری و وڵاتپەروەرینە سترانا وî زانا û ئاندۆک لەسەر دوو شەڕڤانên کورد هاتیە çêkirin ئارارات سترانا لۆریکا جەمیلایê jî لەسەر کەچا کورد جەمیلە جاگرگە یا 10 ساڵی çêkiriye ku li Cizîra Botanê hatibû kuştin di guftûgoya lênûskê ya di navbera mem Ararat û nivîskarê Kurd Sîdar Jîr de Ararat wiha dibêje bi nerîna min hunermend ew kes e ku bi tiştên nû re eleqedar dibe giyan kengî derdkeve holê dema estetîk hêz û wate digihîjin hev giyan derdkeve holê lê giyan ne ev her sê tişt tenê ne hîn zêdetir e mirovê ku qet pêwendiya wî bi hunerê re jî nebe dema ev her sê tişt bigihin hev wê bala wî jî bikişîne çimkî em mirovin bi hişt û dojehên me yên hevpar hene em li heman dinyê dijîn pirsgirêkên me dişbin hev êşên me dişbin hev em di gelek mijaran de hevparin lewma mala me yek e mem wiha pê de diçe û dibêje carna canê te dêşe tenê stranek dikare te xilas bike şaristaniya me ya 100 sala 21 şaristaniyeke nexweş e em di navbera xwe de cinawiran diafirînin şaristaniya me ya îro cinawiran diafirîne rola mûzîkê pir girîng e mûzîk digihe kûçeyên herî teng ên jiyana mirov ma mirov nikaribe jiyana xwe xweşik û paqij bike wê çawa bikare ya civakê paqij bike lê divê mirov her tim hêviya xwe biparêze dil û ez bimrim dil û hawar li vê biharê li vê biharê dil û hawar li vê biharê بیوگرافیا آرام آرارات آماده کرن و خواندن بسام مصطفی درهینر زانست سلیم